Dobrodošli u Kuhinja bez muke. Danas pravimo brz i jednostavan tiramisu u čaši, bez jaja i mascarpone sira. Ovaj recept je savršen ako želite ukusan dezert bez puno komplikacije. Biće gotov za samo 10 minuta, a ukus je savršeno kremast. Pogledajte kako da ga napravite. Od sastojaka sam koristila 100 g piškota, 2 kašičice Nescafe, 150 ml prokuvane vode koje sam prelila preko Nescafe, ...200 ml slatke pavlake, 200 g krem sira, 2 kašike šećera u prahu, 1 kašika ekstrakta vanile i kakao za posipanje. Umutimo slatku pavlaku pa dodajemo šećer u prahu, ekstrakt vanile, i krem sira. Sve to dobro sjedinimo mikserom. Piškote kratko umačemo u ohlađenu kafu i slažemo u čaše. Preko piškota dodajemo sloj kreme i po želji možete da dodate malo kakao, kao što sam ja to uradila. Zatim ponavljamo proces. Ovaj tiramisu je pravi hit za svaku priliku. Jednostavan za pripremu, a toliko ukusan da će vaši gosti biti oduševljeni. Kremasta tekstura, bogatstvo kafe i prijatan šmek kakao čine ga nezaboravnim dezertom koje se brzo ponestane sa stola. Nema potrebe za složenim pripremama, a rezultat je spektakularan. Savršen je za svaki trenutak kada želite da impresionirate, bilo da je u pitanju brzinsko okupljanje ili specijalna proslava. Sigurno će biti omiljeni dezert na vašoj trpezi. Pošto su moje čaše velike, 350 ml, dodala sam i treći sloj piškota i kreme, da budu punije i bogatije, a između svakog sloja sam posipala malo kakao jer daje onaj pravi tiramisu ukus. Ako koristite manje čaše, pravite se 2 sloja. Pre služenja ohladiti najmanje 2 sata u frižideru. Kremasto, osvežavajuće i neverovatno jednostavno.
Probajte i pišite mi kako vam se dopalo. I ne zaboravite da zapratite kanal za još brzih recepata. Hvala!